Hanyuma abakunzi ba Cana Bagereza TV reka ntangire mbashimira mbasuhuze mbabwire ngo aho muherereye Imana irabakunda kandi mbashimire umunsi ku munsi ko tubana muri inshuti z'akadasohoka, ni mwe bantu dukunda cyane kuruta abandi. Turi kumwe n'umugabo ukunda guseka, abantu bose bazi ku izina ryitwa Igirikosi. Turagushuhuje mwene data. Nanjye ndabasubije mu izina rya Yesu. Amakuru y'iminsi Igiriko? Amakuru ni meza, turashima Imana, nta kibazo. Nta kibazo. Yego. Duherukana utaraba umugabo none wabaye umugabo. Yego. None se umeze ute mu rugo, mumeze mute n'umuryango? Tumeze neza, muri make twashyingiwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020. Dukora ubukwe, abantu benshi murabizi, abari kutwumva murabizi ko uwo munsi nibwo umuzungu yabonetse mu Rwanda bwa mbere wa corona. Ubwo nyine bari badufungiyeho, ariko Imana yari itamure kuko yari yavuganye natwe izadukorera ubukwe bw'igitangaza buzaba butangaza abantu. Wakoze ubukwe ku itariki 14? Nakoze ubukwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020, aribwo corona yinjiye mu Rwanda. Uzi ko ariho yafungiyeho? Yafungiyeho, ni igitangaza gikomeye. Ndagira ngo mbabwire ko icyo gihe abari bafite ubukwe mu gitondo ku cyumweru ntabwo bwabaye b'abadivantiste barabafungiye, barahomba. Uyu ni umugabo rero tugiye kuganira, wahuye n'Imana, Imana imukora igitangaza, mwubakira urugo. Ni umwe mu bagabo bakunzwe muri iki gihugu ndetse no hanze. Igirikosi, ndagira ngo tubwire andi mazina. Igirikosi umuntu ashobora wese, Igirikosi ni Igirikosi irihe kosi? Bakwibaza ngo uri umusirikare se, ese Igirikosi ni iki? Ndagira twibwira amazina yawe yose. Nta kibazo. Mbundi nitwa Twizeyimana Jean Baptiste Dawidi, bakunda kwita Igirikosi. Hanyuma mwumvise amazina ane. Amazina y'ababyeyi ni abiri, Twizeyimana Jean Baptiste, ariko Dawidi ni izina Imana yampaye. Hanyuma irindi Igirikosi ni izina abantu bakunda kunyitirira indirimbo yanjye, ariko ndi umuhanzi. Uri umuhanzi? Burya uri n'umuhanzi? Ndi umuhanzi. Niyo mpamvu abahanzi ntabwo bajya barakara, niyo mpamvu wenda guhora useka cyane rwose. Tubahaye ikaze kuri Cana Bagereza TV. Murakoze cyane, nanjye byanshimishije. Hanyuma Igirikosi, ni iki mu buzima busanzwe ukora? Ukora iki mu buzima busanzwe? Njyewe ndi umuntu ukunda gukora, usibye kuba ndi umuhanzi, ariko ubundi nkora n'akazi k'igitekinisiye, ndi umwubatsi. Uri umwubatsi? Yego. Byumvikane neza ko Imana bakunda kuvuga ngo umufundi. Imana fata umwikonevo. Ubu uzi gufata itafari ukarigereka ku rindi. Ubu rero nk'abantu badukurikiye, waguha ikiraka wagikora neza. Nagikora rwose. Ni byiza. Uyu mugabo mureba yitwa Igirikosi Jean Baptiste, ni umuririmbyi. Iri zina ndashaka ko risobanura neza abantu bakamenya, ese Igirikosi ryaje rite? Igirikosi nyine ryaje ku bantu nyine bumvise indirimbo yitwa Igirikosi, barayikunda, bakumva ukuntu nyine Imana Igirikosi, bakayumva, bakumva ibintu birimo, bakayikunda, birangira banyise Igirikosi. Ariko ntabwo ari Igirikosi yonyine mfite n'izindi nyinshi. Ariko Igirikosi ni wowe waryise cyangwa ni abantu barinyise? Ese iryo kosi ni iki? Ni ibigeragezo? Ni ikosi y'Imana, ni ibintu Imana inyuza mu bantu bayo bayikorera. Donc bivuze ngo Imana igire ibigeragezo iha abantu cyane. Bakunzi ba Cana Bagereza TV, nagira mbabwire ko turi kumwe n'umugabo witwa Igirikosi. Ese waturirimba nk'akarimbo kamwe nimba wazamura ijwi ukaririmba? Nta kibazo rwose. Hanyuma ntabwo nabura n'ubundi kubaririmbira Igirikosi kugira ngo muyumve, kuko n'ubundi niyo banyitirira. Reka nyibaririmbire mwumve ukuntu Imana Igirikosi. Hanyuma Igirikosi ni message. Narebye ubuzima abantu bakorera Imana kenshi bagenda banyuramo, nsanga Imana Igirikosi. Nibuka ubuzima bubi nabayemo, nsanga Imana Igirikosi. Hanyuma Imana irarigira. Niyo mpamvu rero
nahimbye indirimbo yitwa igira ikosi. Igira ikosi ni mesaje nagira ngo mbabwire nyine, mutege amatwi mwumve ukuntu Imana igira ikosi. Naritegereje ndareba, nsanga Imana igira ikosi. Yewe ubu naritegereje ndareba, nsanga Imana igira ishuri. Ndeba abantu bayo, nsanga Imana ibashyira ku ikosi. Nibuka umubyeyi Hana na Morodekayi, nsanga Imana yarabashyize ku ikosi, ariko Imana uwirikuyeho atangira gusobanuka, umucyo ukamurasira, agatangira kumurikira abari mu mwijima bakabona, kubera Imana yamusuje, kubera Imana yamukoze mu ntoki. Imana igira ikosi, njyewe narabibonye, yakwanitse ntawakwanura, yakwanuye ntawakwanika. Mbese ubundi kwimitse ninde wakwimura? Ibyo yavuze irabisoza. Uwimana yashyize ku ikosi, ibibazo biba byinshi, ibyo kurya biramushirana, agasigara aca inshuro, kabwirwa kaburara, imyenda yose ubwo ikamushiraho, agasigara nta n'uwo kwambara, imiryango ikamwanga, kubera ari ku ikosi, inshuti zose zikamushiraho, agasigara nta n'uwo bavugana, ariko Imana irimukuyeho ibyo kurya, agacisha inshuro y'imyenda, yambara kositime, imiryango ikamugarukira, inshuti ze zizatazihamagaye, kubera Imana yamusuje. Haleluya. Kubera Imana yamukoze mu ntoki. Imana we, Imana igira ishuri, njyewe narabibonye, yakwanitse ntawakwanura, yakwanuye ntawakwanika. Mbese ubundi kwimitse ninde wakwimura? Ibyo yavuze irabisoza. Imana ishimwe. Hari abantu bari inyuma ya kamera bose bishimye kubera iyi ndirimbo igira iko. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo ku buhamya mperutse kumva utanga ahantu uvuga ko madamu wawe yabyaye umwana, uruhinja rugeze amezi 2, madamu agahita asama indi nda, akongera donke umwana yageze amezi 9, nyina afite amezi 7, habura amezi 2 ngo abyare. Ni ikosi naryo ni ikosi, ariko kandi iryo kosi utizaniye ahubwo washyizwemo n'Imana. Ubu madamu ameze ate? Mubayeho umute? N'ubuhe buzima muhagazemo none? Impamvu mubaje iki kibazo ni ukugira ngo abantu badukurikiranye ashobora kuba yumva umutima we unyuzwe n'aka karirimba akavuga ati uyu mugabo wazamusura. Mwibuke kuzana amata y'umwana, mwibuke ko uyu mubyeyi rwose amaze iminsi abyaye kandi afite abana bakurikirana. Byagenze gute kugira ngo ubundi ubyare wanze kujya muri onapo nk'abandi? Byagenze gute? Hanyuma ukuntu byaje kugenda, twebwe tujya gushyingirwa, twashyingiwe dushaka
abana Imana yari yatubwiye umugisha w'abana. Hanyuma ubwo tubyara umwana wa mbere, tubyara umukobwa. Umukobwa yitwa Inezayimana Umutoni Chanceline. Turamwishimira, turamunezererwa, dushima Imana kuko Imana yari yatubwiye abana. muserebuye mushyira mu wundi wa kabiri. Hanyuma ukuntu byaje kugenda ntabwo byaje gutinda, murazi ko umwana wa mbere aryoha cyane kandi. Hanyuma muzi ko dusenga Imana ivuga kandi Imana ikora. Turi kwakira umwana, twakoze ikirori cyo kwishimira umwana. Imana yatubwiye ngo nubwo bimeze gutya mbahaye urundi ruhinja. Twebwe turabyumva, tubyumva ko ari ibintu biri aho ngaho, nuko turavuga tuti umwana azaza, ariko azaza igihe cyagenwe nyine cyiza. Ariko natwe byarabatunguye, twagiye tubona biraje, abasamye inda, umwana afite amezi 2 abasamye. Namwe murumva abadukurikiranye byabaye ibintu bikomeye, koko ni ikosi, twahuye n'ikosi. Twababwiye ko dushyingirwa, ubundi twashyingiwe uwo munsi covid ihita iteramo, yahise iza. Mwumva ko n'ubundi dukora ubukwe ntabwo twari tuzi ko korona izaza. Twakoze ubukwe, murabizi umuntu atakaza ibintu byinshi mu bukwe, agatanga amafaranga. Mbega nkora ubukwe ntabwo habuze miliyoni 2 zihagendera. Numva umuntu aba asigaye ameze ari vide. Noneho hahita hazamo ikintu cyitwa korona, ubwo nyine ubuzima buhita buhagarara. Byabaye nk'ibintu bituguye hejuru, byabaye nk'ijuru rije ritwikubita hejuru, biradukomerera, ariko turakomeza turarurwana. Hanyuma tumaze kubyara uwo mwana, umudamu ahita asama indi nda, byaradukomereye, biraturemerera. Urumva afite inda, afite n'uruhinja, biradukomerera. Ariko nyine umuntu w'Imana nyine, koko icyo umuntu akubonye abona nta bibazo ufite. Umuntu yambonye abona nta bibazo, ni ukubera Imana, ni ukubera Yesu, ni ukubera Imana. Niyo ndi kuri stage ndimo ndirimba, ntawamenya ko mfite ibibazo, ariko byatubanye ibibazo, byatubanye urugamba. N'uyu munsi biracyari uko, cyangwa hari ikintu Imana ihindura? Ntabwo navuga ngo nta kintu Imana ikora, twagiye tuyibona. Murumva kurera abana impinja 2 ibintu byari bikomeye, ariko Imana yaradushyigikiye. Uwa mbere agize umwaka n'amezi 5, uwa kabiri nawe ari kugira amezi 5. Urumva ni ibintu bigoye, ariko bakaba hafi 6. Urumva ni ibintu byari bikomeye, ariko urumva ahantu bigeze nyine hari ikintu nyine, murumva nawe muracyumva. Narakubiswe rero, narakoze, ndakora, birangora amafaranga, nkamenaho bikanga, nkabona akazi. Ubundi mbega byari ibintu bigoye, ubuzima bwarakomeye kubera ibyo bintu byabaye, ariko Imana nyine yagiye iturengera muri make. Nyemerera ngushimire, nkubwire ngo nuhumure, kandi abakunzi ba Cana Bigereze TV aho muherereye hose, ndabizi ko muri abakunzi bacu n'umukozi w'Imana n'umwana w'Imana. Igira ko ntukabura igikoma cyo guha umugore, ntukabura amata uha abana, mpateho umugisha w'Imana nk'umukozi w'Imana. Kandi ikindi nzagerageza ngo usure namwe munkurikira mu nkunda kuri Cana Bigereze TV. Nyemera uduhe nimero zawe, nizere ko iba muri Mobile Money. Umuntu wese uza kudukurikira ashobora kumva ikiganiro cyawe akavuga ati umuhungu ndamukunze, kandi warakoze kwihangana. Abandi ntibagishaka kubyara, nizere ko madamu bitamuremereye. Ntabwo byamuremereye, nawe twarabyakiriye, kandi nta kibazo dufite. Imana iguhe umugisha. Duhe nimero zawe. Nomero yanjye ya telefone 078 033 205 078 033 205. Imana iguhe namba umugisha. yanjye. Murakoze. Nyemerera rero ngushimire, kandi nkubwire ngo Imana iragukunda. Abakunzi ba Cana Bigereze TV, twari turi kuganira n'umugabo witwa Igirikosi, kandi yaturimbiye neza. Hanyuma ngushimire, ukabure ku Mwuka Wera. Mbwire n'abantu bose badukunda bari mu bihugu bitandukanye, babwire ngo
Imana igira ikosi ariko kandi ijya inahumuriza abantu. Mugire amahoro, hasta la vista, ndabakunda, amen. Amen.